Nalazimo se znači na upustu gdje iz kruga farmi štala Al Dahre u naselju Vrbovsko dolazi tečni stajnjak. Evo vidite kako ide kao potočić, samo što još ne žubori. Evo pogledajte. Cisterne fekalne sa farme štala u naselju Vrbovsko. Znači upumpavaju tečni stajnjak iz lagune sa farme Vrbovsko, doteruju u naselje Besni Fok, isto također na njihovu farmi krava, međutim u toj farmi nema ni K od krave, ali zato ima tečnog stajnjaka i onda u krugu farme ima kanal u koji oni upuštaju i taj kanal se sliva prirodnim padom u ovaj obodni kanal. Evo vidite kako lepo ide. To je tečni stajnjak, 24 sata, 3 cisterne, non stop vrte Vrbovsko, Besni Fok, Vrbovsko. Evo, sad upravo istače jedna cisterna, sad je malo pojačano. I pune našu kanalsku mrežu. U ovom kanalu nema ni Ž od živog sveta, znači nema biljke, nema ribe, nema vodozemaca, ima samo bubica, mušica od fermentacije. Pogledajte na što liči. Evo, vidite, to je taj kanal u koji Al Dahra, privredno odgovorno preduzeće, koje čuva našu životnu sredinu i kaže da do sad nikad nisu narušili životnu sredinu. Pogledajte šta radi, kako nisu narušili. Ceo ekosistem na ovom kanalu su uništili. Ceo. I sada u donjem delu ima njihov bager, 1 kilometar odavde, koji ide, evo vidite kako ide, vadi tečni stajnjak, u stvari čvrsto ovo vadi na obalu, da bi oslobodio mesto u kanalu za novi tečni stajnjak, da imaju gdje da izlivaju. Vidite, pogledajte na što to liči. Privredno odgovorno preduzeće Al Dahra. Pogledajte. Tečni stajnjak Al Dahre.